Mistennija summit li se jibda minn hawn u siegħa u nofs oħra fil-bażi Amerikana ta' Elmendorf Richardson f'Anchorage l-Alaska se jpoġġu għad-diskussjonijiet il-President Amerikan Donald Trump u l-President Russu Vladimir Putin. Il-President Amerikan ftit qabel is-summit qal li Putin mhux se jazzarda jgħaddih biżmien u min-naħa Russa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sergej Lavrov qal li l-pożizzjoni tar-Russja hija ċara u mingħajr kompromess. Lavrov se jkun wieħed minn 5 uffiċjali għolja tal-Gvern Russu li se jakkumpanjaw lil Putin f'Alaska. Is-suġġett fuq il-mejda tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna u mhux madwar il-mejda l-President Ukren Volodymyr Zelensky li jagħmilha ċara aktar minn darba f'dawn il-ġranet li l-paċi mhix se tkun possibbli mingħajr l-involviment tal-Ukrajna. U bħal f'kollox l-aspett kummerċjali ideffes subaħ. Hawn Mosca fejn sit ta' ħanuta souvenirs qalet li t-t-shirts u pupi ta' Putin u Trump qed jinbiegħu bħal pastizzi, pupi żgħar, pupi kbar u kull tip ta' souvenir li għadha pitada jaf ikunu parti minn kollezzjonijiet uniċi. Il-President tal-Union tal-Kolletturi fir-Russja Valeri Arkipov qal li relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Istati Uniti dejjem huma moda. Dejjem kien hemm għadu u jibqa' l-interess fis-souvenirs tar-Russja u l-Istati Uniti għaliex it-tnejn li huma superpotenzi u kull avveniment jew laqgħa issib posta fuq l-ixkafif tas-souvenirs. F'Alaska residenti jistennew jaraw x'se jiġi deċiż fis-summit fi stat li dari kien tar-Russja u imbieħ lill-Amerika fl-1867 għal prezz ta' ftit aktar minn $7 miljun għad fadal nies li jitkellmu Russu jew saħansitra Russi li emigraw lejn l-Istati Uniti. Galina Tomiser hija Russa b'ċittadinanza Amerikana. We have a very big Russian community and the Ukrainian community too, and we also have people who came from the former USSR, Azerbaijan, for example, Belarus, and we have a lot of Russian-speaking people here in Alaska. Dan is-summit se jerġa' jlaqqa lill-President Trump u l-President Putin l-aħħar li ltaqgħu kien fl-2019.